Mathiko ni ma James maura muthoni wego Professor Kithure Kindiki CS ukare bwandeni kwa matu mengi mumire gutukura ntiyo ni Juma ni oma iko ari na mathiko ja muthoni wa Minister Manto Jokaria Professor Kithure Kindiki muthoni we mututigi James Njage Mberia na mathiko ja jari ntereire cha Tharaka. Yes. Na ije tikirwe ne atongeria mwanya na antu babaingi nya wananchi bongo ibejite muno na Kithure Kindiki na ariku na kinya gavana kaunti Tharaka Nithi gavana Muthomi Njuki na ariku atongeria bangi barabari kuma kaunti Tharaka Nithi ko ari na Senator Gataya Mofaya iko ari na mubunge omwe kuru Susan Mwindu iko ari na mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara kwa area mubunge wa Chukegamba Ng'ombe Patrick Munene na nyama MCA na atongeria bange mwanya baraba umete o me county Tharaka Nithi kwa ari na ta secretary general kya makia UDA Cleophas Malala kwa area mu chairman wa bunge ba county Meru na mubunge wa Bore Mugambire Ndekere Muruithania kwa ari na mubunge wa Tigania East Mporo wa Bore John Paul Muirigi Julius Taitumu kwa ari kinyana mubunge wa Sentiment Kirimanguchine iko ari kinyana mubunge ona rero Nyenjes witawa Muchangi Karemba na Kindikewe ataririe muno athomere tribute kana rugono rwa Antone rugono rwa mututigi Antone ai antu bara nakaire gorene njewe na ataririe wa mantu ja kingugi kana gisiasa athomere rugono na niu lakini abunge barabare bau kuigwa matwitara bau twakwari baugere ora kulita ngugi njega na baingi bauginya bo bakwenda president 2032 ukorirwa rwaria rwa no ka president 2032 ruto uma ruto ari ke kipindi kya 2027 na 2032 kagita karaka tibe mwitikiritie kwa president akethirwa gakuthira ande antu baraba bo mu support bambiritie kuibanga 2032 na ukorirwa antu kure abunge batirimanire ntere iria cia Kiaro kaunti ya Murang'a kia thone kia thithi twi mubunge wa gicigo kiu kia mbunge gia Kiaro Ndindi Nyoro na bauga inyabo ibakumurikira njara twika president 2032 kure antu kinyabo bakuga tigeni kurikira president Ndindi Nyoro 2032 twina Rigathi Gachagua na no deputy president no gaitia gitine kiu nuntu no deputy no gaitandi atigarie pia twike president antu bamugongo jo abalue nyabo ibakuga wona muno baraba supporta William Ruto ibakuga wona William Ruto umagitene muntu wao no bakwenda atwika president na nyabange mwanya ibakuibanga ende atothikirie bau baririe mathikone jo jari ntere cha Tharaka bau Kindiki no bakwenda atwika president 2032. Professor Kindiki, you have been a very hardworking cabinet secretary. Tunaendelea sasa. Profesa, asante sana. Antobetuba wili tunaala. Profesa, watu wa Igembe wanakupenda sana. Kindiki amekuwa msaada kwetu sana, ametusaidia. Huko tulikuwa tumepigwa mpaka tunafukuzwa manyumbani na hao wezi wa ng'ombe. Waziri endelee hivyo. Tunaendelea kukuombea Mungu kwa sababu sasa naona tunaenda vizuri. Na Wakristo pia ni waombe zaidi muzidi kuombea huyu kiongozi wenu. Na kwa hivyo kupitia maombi yale ambayo mtaweza kumsaidia, Mungu ataweza kuzidi kumpa nguvu ya kufanyia nchi hii kazi. Mimi sitaki kusema utakuwa nini, ile kitu nataka kusema waziri. Sisi tunakuacha kwa mikono ya Mungu kwa sababu yule Mungu alikutoa hapa Mukodhima, akakufanya senator wa Tharaka Nithi, akakufanya waziri wa interior, naona ako na safari mrefu na wewe. Watu wa Tharaka na Wameru, sisi ni ndugu na dada. Nimeona kuna mkutano mwingine ilikuwa huko Central. Kuna wengine wamesema mwingine akuwe president 2032. Unajua ni nani atakuwa president 2032? We know. Na kwa hapa. Ndenda kuwa wundi kiroria mpronto aburi barakioma. Twina Kithure Kindiki ndenda kwira ngayo nyambene no kire mara wanga injiru iyo bari me Kithure Kindiki we mwathani miaka ira twirite baba itu kwenda kuona bendera yele. Amen. Na ndea Meru itwambiritie gukira kidogo na riria atongeria betu bathithia bwega ibera ko bakuthithia bwega nuntu riria antu bara baretere bambiria gukiria Ndindi Nyoro
bakiuga no bakwenda president menya kwirugono rweja na gorwari ro muntu uria wetete kuromba stangi agwiterwa karibu karanthi ukundesha Chai. ukunde Atukana chai kuimbia kugerete. ata ekirwo gikombe gia chai auri akunda ikaibinganona ungeja auga karibu ukunde chai uwe nyanti karo ukunde chai isitangire nukwejete oboromba akinenkerwe ro unge akuga kinyani ni onkwejete kuromba Wadira rane akerwe ndiragote kugite na nukuona nenenkerwo ore urauga imbie kumuretete na ndikinya twingwa rira bange bakuga no bakwenda na twina wetu na twina gachamba getu inya tuturerete na tukuigwa ikang'ani riu iria gite inya rira kuga rira bange bakugita atia bakuga kuga atongeria betu atubere ibwega muno rira ringi tuona rimwe bomba gutigatigirwo nyuma ibange lakini riri tukuona bechonjo itubere ibwega muno boja iriga tucoke turia atiri bugeta kiuthine uitana njuthi iria wijikaya utitana kamba utakaraga karirwo au mbere gatigate au uringwa kabuti wane ukariu ande uitana njuthi iria karia tukeja kuthiurukia metho mugongo joto jwa Meru jung'ana twitara county yetu Meru county ya Tharaka Nithi na kinya antu betu barabatura Tharaka Muringo na ara Kitui county kinya antu barabatura Ntereria cha Muthantara county ya Embu kinya antu barabatura county ya Isiolo betu antu barabatura county ya Laikipia betu na nara batura inya barabatura Nairobi na diaspora bonde tukeja utegera Meru betu itukuona Professor Kithure Kindiki etite na mbere gukira gisiasa na ikeja ku atigarire ang'ano Adiga deputy president. Atuika no deputy president. Na President William Ruto wengo na ugite na kanywa kawe. Ajera antu muntu ujo aratigariria nini atuika deputy president. Na ndikinyethero ata atuikire kuringana na ugo kari kiamene kia UDA. Ini number 1 kiamene Rigathi Gachagua number 2 Kindiki no number 3 Ndindi Nyoro ko rirwa kinya na rigi shortlist ya barabari batwika deputy president mtu kwa ale Ndindi Nyoro ikwale na Alice Wahome na mamoko na mama fulani Alice Wahome Alice Wahome ikwale na Kithure Kindiki na ikwale na Rigathi Gachagua kiribau bonde Kindiki no ere number 1 neuma kinya Rigathi Gachagua kari number 2 lakini kwa bauga ba gutegera mantu jangi maingi muno bategera mantu ja maingi muno bona kabajukia na tuterwa jaliko lakini interview ko thithwa na shortlist ye thithwa na nginya tongeria ba Mount Kenya bero hatiri dinge ni kura no riko tukujukia Kindiki number 1 research ya tegerwa Kenya bariuga atia Kindiki no bakwenda manto jonde Kindiki no number 1 lakini bajukia number 2 taweri Rigathi Gachagua bagwa kwi manto jange bagitate bategera mwanga Kindiki athura ngenta ugate kwenda manto asiasa kairi na ate kwenda kinya kunguge kwewa kejire ochoka chokera nyumene lakini atothikirio na president uga atiri na Kindiki ari number 3 huu oni na Rigathi Gachagua turi akoro bandu kimwe ngita retire tukana ni Rigathi Gachagua thirikari tutigire bakindiki bariko baba ando muthikiria tuigwe menya antu tomba kuga ukauga atukumugira ando muthikiria tuigwe si huyu jamaa Abraham Kithure Kindiki aliponea kidogo, sahi angekuwa deputy president. Sasa kwa ile orodha ya UDA, yule namba 1 anaitwa Hasla, yule namba 2 anaitwa Gachagua, yule namba 3 anaitwa Abraham Kithure Kindiki. Mnajua mimi na Gachagua sisi ni watu wa rika moja. Sisi tukimaliza sisi tunaenda nyumbani. Wale sasa ambao tutawachia sasa ni Professor Kithure Kindiki nukuigwe president wengo ugite akanywa kawe kwa bwa mbere ma itweterete ora twera Uhuru atiri watwirire yako 10 ya Ruto 10 nande to inyaona utukera President William Ruto atiri watwirire ugo na Rigathi ya kinyegi tarari taya nyumbani
koguo tweterete wachoka twira thirikari bakindikio gatigira tweterete buu ore twagambithie menya mtu agambithagua mearie we ore twagambithiria Uhuru tumwira yako 10 ya Ruto 10 kou tumwira Ruto twakwana na Gachagua bani thirikari butigire bakindikio niwo tigitire ate watwirire tucoke tuge kindiki menya teka kinya kwindi muntu okwerencanirwo muno apana kindiki wengo inya dietwa yawe iri uchiendia leo na Kenya ibo mwenda na ngugire agwita ni kuoneka na ijikene muntu aki kinya rida rimwe kuigwa bange bakenda thirikari na ntu be thirikari na kuinyiria bange nuiga gwa kiuga hapana ukarigana nyakira antu bakenda kureta thina po masi wacha ukarikana ukona muntu na kama tongeretie nthiguru yeta bwega lakini gatuge bwa mbere mamugongo jura tumite jutina antu baba ingi jutina baba ingi gintu kira gitagwa numbers cia kura kuno mwanka na tukare na ume undu tu na njuthio yumba kuria lakini tutina numbers cia kura kuno mwanka tumenyora tukagambania na ume tutubu ndindi nyoro inaumira na gi shortlist yanga nuore namba 3 yanga 4 nuntu arabati baiterirwe na Alice Wahome baiterirwe stage 1 kiothe giatigwa nandi kindiki Gachagua boi bari bakuma oburu nyomwera nandi batiga barithithia namba 3 na namba 4 playoffs na haria number 1 na 2 ciare finals kindiki bakinyire finals nao na Gachagua bara bange baiterirwe semi finals woni playoffs ina kumira gutuika nandi no kugita hatia no kubua nkoroki kinya yae ya kindiki uri uri finals kindiki uri ere number 1 lakini ato nuntu ankwenda gwitikia ikumena namba cietu tu mugongo jwa mbio jwa miru bunge athoni ba betu na ne aturi betu na tutura gwitania nabo kimwe siasa bari tukiuga tu Mount Kenya mwe twa supportere Kenyatta igitare Kenyatta no twa support Kibaki na Matiba igitare yao Matiba ale mo gukuruka lakini Kibaki ria mwisho ajo gukuruka kinya ria Matiba agoja no twa mu supporta inya Kibaki ria cinda go imo no twa mu supporta twachoka kuma au twa twa support Uhuru no akoroka president ibaitete baba vice president ibaitete baba inginya ba Josephat Karanja no bari bao nya Kibaki na ete vice president na dionde tubaika yangoge tukiuga tu Mount Kenya mwe yoma agia kugai kinya gikundi de tu mori ja rionde ikithiuruka na gwatuika na ndi kabete no harite kiumia giki kana mweri jo na gite hatia kandi nyani mweri jo ngi nani na ndo tumba kuwa kwa mweri jo mbere iwo kuria mweri jo iri iwe jo ethatu iwe jo kinya jo utungi ukare kuna ndi kinya we bwirite utwikia ngugiriri nuntu bwa mbere nyanjo thira tweneo utumba ugataganiria ndindi nyoro na kindiki igeja kwithirwa kinyari gathi Gachagua me ari mwe ku antu gatitharo bakurukite kirasi ringi twacoka era muno twauga aba gutindikwa beta kirasi kingi inya Gachagua gutuika deputy president gatindiki muntu uria ujukitie namba 1 gutuika au i Professor Kithure Kindiki bucoka na ndi butwire bukejo tindika kinya ndindi nyoroka ire no yacoke agite atutiga unya tongeria betu na ndikira babwirite kwithura bakithithagia ikugambia na inyenene na bacoke bamenye kinya migongo eu ingite mamia lu ibeterete kinya oria no igutara mathabu jore ka deputy president ko nya migongo eu ingite gitite ate na gukeja gutuika athoni ba betu nabo batituigwa na itu bainga ingikirembu bara tugwatana kenda tuthithia Mount Kenya batigwa kinyantu bembu ko no tugwatana na antu bembu tukabanga tuibange kinya twete rutere rwetu gisia gwatuika batituigwa riri kutiringi bakari tuigwa tugwatanire na mwiri na mabunge banda mye kamba na nye kamba no atori betu tugwatane abo gwira go ega bukaura gaitibu chwagwa ruguru ega bukaura Central Kenya no tubuchwe no bukaura Mount Kenya no tubuchwe Eastern
ikamba na menya tu Eastern nabo na nare bo isiuru nabo Marsabit no tugite atia nandi lakini nabu babwirite kwithira bena ire itagwa shuttle diplomacy nyingi muno kugambia migongo iu ingi na kurikanagia kinya president no urikana Uhuru akarakirikana gwa uri tuambia yako 10 ya Ruto 10 na Ruto 10 na ndenya tutubwirite kwithira tu murikanagia orira rionde tukona kanya tukamurikania kira kana gwa tutarakaniri tumukia kiripu kiri mwire rikana aya mero tukamukia kiripu tulipa moya shimo no kurikana no buirane twitirite kinyore riko o riu ore twarikanagia Uhuru ni mpumba kugo na gatuge antu betu ite ni na mbere gukinyiro ariko au bukeja kwirwa atiri abu ibo kwenda gitike na mutiraugite na bote kuga atene na twambirie kuga mapema twambirie kuga uyu tutukwenda ukaraja rombi stangi uri ukarire kunywa chai ali kinya twethira gisawa watu tutene nya twina mbara ni turae isidangi tukwenda twita kugitate urima ko tutukwenda ko bugatwiranga kwina gite kia speaker kwina anga gite kia ikio kia president ikio tukwenda na tutukwenda tumbiria tukiuga i candidate wa Meru turenda kuumiria tukiuga i candidate wa Mount Kenya ena support ya Mount Kenya yonde ena Meru Giko na Embu ora rira twaumairiria Kenyatta twamumairia tumusupportete twinthe ou rira twaumairiria Kibaki na Matiba twamumairia tubasupportete twinthe ou Uhuru ou kinya rira Rigathi Gachagua na William Ruto turamaira tukiuga i Mount Kenya twi gintu turenda ndi Mount Kenya nayo yumire nye gisupporta kindi kiri gintu kimwe tucoke athoni betu tubere atiri murume kwina kuria na gukoroka guko kwenu nya gukurukire gukoroka koi gukurukire nya kugetate gukoroka nundu president bangana bakenya da monkera thai president bakenya monkera thai te batano bathatu baumite kwenu 3 out of 5 kwe na no bukwenda na ndi tugita gi 6 yethero babwe bwithira bwe 4 out of 6 wote kie kiondo hai kwe kuria na kugetate gukoroka ko nyi gukurukire gukoroka we tukaria muno